gentleman. Gusa mbere yuko tuguha akazi ko kuyobora kino kigo urabanza twibwire kugira ngo tube dufite umwirondoro wawe wose hano muri machine. Murakoze cyane boss. Okay, tangira twibwira amazina yawe. Murakoze. Ubusanzwe amazina yanjye banyita Ngwinguru Timana. Wagiye mbwira amazina ya so? Papa mwita Segakware Nzabazengereza. Turashize none. Segakware Nzabazengereza. Aha, urakoze cyane. Amazina ya mama wawe? Mama mwita Ndorindori Dorothée. Ndorindori Dorothée. Ndorindori Dorothée? Aha, ufite abavandimwe muvukana? Yego gose mfite babiri ariko bose nta numwe ukiriho. Bose nta numwe ukiriho? Byagenze ute se? Wa mbere yitwaga Gatoya yazize kuba umutemijosi. I don't want peace. Okay, ubwo ndashyiraho ko ari umujura. Ndashiraho umujura kandi yarapfuye boss. None se ufite undi muntu muvukana n'uwo umbwiye ko ufite babiri. Gakuru ari hehe? Konzi ko Gatoya ajyana na Gakuru. Nagakurungira boss wanjye. None ufite nde? Mfite Minani kwavukanaga ariko nawe yapfuye azize ubusambanyi. Warashyiraho n'abakari igisambanyi. Ariko boss uruko mutari kumemukira koko. Mukira gute se? None se ndashyiramo ibidahari. Urabura kumbwira ngo ati Paul nkungu kambwira nabi. Pole sana kazungu. Urakoze boss. Ubusanzwe ubundi turuka hehe? Ngiye nuruka Inyaruga. God have mercy upon us. Ubusanzwe ubundi wakoraga iki? Ubusanzwe nari umwarimu. Yego, warangije amashuri yawe yose? Cyane gose nashize na masters. Wigishije ku kihe kigo? Nigishije kuri Pfunda School. Icyo kigo se kibaye mu Rwanda? Kibari Inyarugati. Pfunda School. Okay, wenda uraza gushaka amakuru menshi yerekeranye n'ibyo. Akazi k'ubwarimu kamaze n'igihe kingana ute? Icyumweru n'iminsi 2. Utunguwe se boss? Ndatunguwe da. Uko ibyo ndi kumva nagahoma muntu. Boss ugiye ikibazo kuko akazi kanzaza nkakora neza. Okay, reka mbyizere. Nyizera gose boss. None se mwari? Karame boss. God have mercy upon us. Imibare ni Icyongereza. None se ibyo wigisha urabizi cyangwa uri gukina mu kazi k'abandi? Boss ibyo nigisha ndabizi gusa namenye no guteranya. Nawe se kugabanya gukuramo no gukuba? Ibindi byo ntago babitwigishije. Ntago mwigeze mwiga kugabanya, nta nubwo mwigeze mwiga gukuramo. Cyane gose. Reka mbwire Satan. Ariko gukuba byo urabizi. Cyane. Kuko se mu gihugu ni ndandusha. Umugira ngo ndanakubeshye. Ni ikibazo wumva ushaka. Banze numve. Nta kibonye. Uriteguye? Yes. 3 gukuba 0 ni kangahe? Ariko boss nawe urasetsa. Ngo 0 gukuba 3 30. Reka nkubwire wa mwarimu. Izere kujya kumbwira umuntu nziza kakazi nakabonye. God have mercy upon Ya us. nkubwire ko ubwo n'amazina yawe nakiyashaka muri computer yanjye. Boss nyindutse gutaka kanya. Ahubwo nyibutsa ari wambwiye ngo witwa nde? Nanjye siniho kamazina nakubwiye ngo wandike. Wumbe wambwiraga ibintu nawe ubwawe utazi. Nose ko nari gusaba akazi. Shami imiyaga boss nzagutama kana. Cyane nago nakakira ruswa kandi leta ihora itubwira ngo tuyirwanye. Usura binkoze boss. Biwanyu bari yahuye se. Muvandi terura agakayi kawe. Inzira yakuzanye urayizi? Nago nyibuka. Okay. Ndayibuka naciye munsi yo kwa Gasana. Haguruka. Nzagaruka ryari se boss? Zagaruka ariza amashuri yawe yose ukayarangiza. Nzaba narapfuye pe. Zabugize amahirwe sha. God have mercy upon us.